loto. Toa mafi, whawhetai pate whawhetai o maulau maarie, aho whakakoloa koe, maunu mai ke hoko atu ai aku toi tapu, whasā pate, whakawiki, a tau pe mo koe sisu, pake maulotu ia, mautui ke heni lau maarie man on. Whamama ngahi re soni e wha koe ni, toko nia pe holu ia ke te mautoro ke mwhai ano malanga, pe talaki a ke kōsperi a Fiona, I kai ke ngā tai pa whaka ui, pa whaka magalohi ai ho mau ngai lau maari e ngahi aho koe ke mau tautou whanongo pe ki ho whora mau tautou ako pe mea te koe. Ako mi ho tohi tapu koe ngā koe pirikimi ku mau whai me taim ki tā neti. Tā koe ki nā tina o tolu kotoa pe mea mai he o pe, tā koe ki nā kau malanga, kau akunaka. Kau maki mau tolu, mau whanongo, manako ke whanongo pe ki he whora. Tā koe ki nā ngahi whora ko ni tō e ko mau ngahi loto. O ngā koe whanonga pirikimi ku mau whai me taimi au si ai tā neti tau whanonga ki ai. Mau roto mau hu ua whasisu Christ mau whamoi. Amen. Kore peke u whanga ngai whakatapu ko a whaki atu pe mi he proklama ako tohi tapu, platform e tau pe mo koe si su whakawike, tu peke u whanga te ngai whakatapu ko whaki atu pe tau proklamani. Ka tā peke hoko atu ai pe tau hulu e ngahi potfolofola, e ngahi re soni whasāpate, toko ni ai ka ki tau tolu kau malanga, toko ni ka ki tau tolu kau apunaki, kau mā ki tau tolu e ngahi whiohi anga paki, lawa toko ni pe ki hataha, ki a karistiani, ki hataha pe, toku ke mea mai heo pe, hange koe lotu ko mua ki toko ni pe, ki ngā ko tau mo ui ho tau lau maari, ngahi aho koe ni, tala mai he whulofula koe ngahi kuonga whakaosi, tau whulonga ai koe ni, tau whamoreki piho tau taimi ke tau ako pe mene whulofula, whanongo ki hene whulofula, whakaloto lahi me hene whulofula, tau whanongo haki ke tau whetoko ai mate, pa moi whanonga pe kau wai koe, ke kau wai koe, ka whawheta, lolotonga e tau ke mau ai mui, ke uhinga e tau whawheta e mau ai mui, tō ngā pe ke tau ke iako pe mene whulofula, whanongo ki hene whulofula, whakaloto lahi e ke pirikimi e tau whai, me I taimi ki tā niti. Koe o kou tai tāri fia ki mautoro kotoa pe, o eiki kau mā tau kāinga, si kau whaifkau, kau se etuata, kau ngā malanga, kau ngā karistiane, kau mai mautoro, mautoki kau mai en, o tui pe te ke lawa, subscribe mai ke tau YouTube channel, a tau ke mo koe siso, e keep up to date koe, ke ngahi ako tohi tapu, whakasāpate, kau mai, whakawike, kau mai tau ngahi ako malanga, toko ni a pe tau tolu whakaloto lahi, kau mai whoke follow up, e like he tau Facebook page a tau pe mo koe siso, iai a ngahi daily devotions, kau mai ngahi hiwa, koe ngahi pou whalau maari, ko tō pe tau tolu, koe ngā koe pirikimi, e tau whai e māmani, ko ni, koe ānau meri e te tau au sia, ai tā niti tau whanonga ki ai. Koe ne so ne wham te whito ai e tau hulu, te whito ai e tau taranoa, i aho koe ni whakamāma, ke lawa whai hono tokonia, hataha e malanga, pange koe whapou, tau whai, tau ngahi aka toi tapu ki mua, uki pe ki tau tolu, ki tau malanga, i ai kōsperi, patu ko mai pe sāme, pe soni whakamotua, po ipseri, ke whai hano whakamāma, pe hulu, ai uho mo oni ai kōsperi. Pako tui e tāpua, pako tui peo tau ataina pe tō taha kotoa pe ia. A te whito e tau ngahi hulu pe kini ngahi wholofola koe ni, ne omi ai hangahi whekau, i ngahi reso ni kotoa te nau wafo taha kotoa, po whepe reso ni te ke malanga. Te nau wafo taha kotoa ke nau pou kotoa reso ni wha koe ni, te lawa whai hano malanga, i tabi whito e tau tolu malanga he ngahi sāpate, au maa ki mō tolu pe, ngai whatongia pe, o tui e tokoni ka te tau tō. Ai koe ngahi re soni ahau, ni taha e re soni ngahi sāpate. Ke ngahi sāpate kahau, sāme, pia me sāme, ko sāme hiwa, ma exoto wahe tolu wha, vesi ua hiwa ke tō nima, me whokau whou, ua korinto wahe tolu, vesi tahaua, ki e wahe wha, vesi uraki ki he ua, ka maa whoki e kōsperi, no ki tohi e ruke, hiwa e wahe, pa koe vesi ua walu, ke vesi wha tolu. Ai koe ngahi re so ni ai wha, hange ko ngai whakatala noa ki mua, ko tau kini ko ni kai ke tau fuu, alu loloto au pito, tau anga waku, ai ngahi whangai whakatapua, ngahi re so ni, ke tātu, no ngahi momonamu, no ngahi koloa, ke tau hanga pio mai hangahi pui tua, mai hings, mai hangahi te toi whekau, me ngahi re so ni tau taha, in general. Hange koe kini a mai hulu,
e to koni aka ki tau tō ki no malanga ai ngahi re sonini. Sa me hive hiva. Ko tu ta os whanonga mai pe he whanonga talanoa ngai sa me, ka ko tu ke whampe ke whakamahino ka tinau tōl, o kuia e ngai whaunga la lahi e nima sa me, e to koni whakapui pui tu ai ka te tau tōl. Ka pate mo whatonga i pe he tau ririwa moritoni, wai ngai puka uraki, puka ua, ai wai ngai puka ai e nima. Tako ngai puka e nima ko ia nea si whakatūtū pe ia he ki nau tōl na, hiki tohi e tohi tāpū pa mono whakatūtū he kuonga nai, canonize, pena kenonia tohi tapu, ke whakawhai ngofua whakapui pui tua, mana tui whoki, ko tohi sāmea, ko tohi taanga, ko tohi himia, o e fuakawa motu a, pena mo tohi tapu ko toa. E ne tānaki ko toa ngā taanga ko ne te au nima ngofulu, tānaki ko toa ngā taanga te vita, taanga hesi kaia, e safi, mo ha fua kau fatu taanga i ngongo e fuaka motu a, na whakatūtū ko toa ki nā sai tai, whakatūtū rewa ki tau tō ke puka uruaki, hangu tau whatonga i puka uruaki, puka ua au ke puka nima. Pena ai pe hono uhinga ona, pena ai pe hono whakatau mua, pena ai pe hono ngai kaweinga te fito, ngai puka, pa mata rewa ko ngai puka ko ia e ngai sā me roto ko ia, ko honau hange ia na whakatū ha kaweinga, te ko hono uhinga hono whau e ngai taanga ko ni whatatau pe ke kaweinga ko ia. Pa ko ia e to koni rewa e ngai wahe whakapuka uraki puka ua puka tolu, e ke lawa rewa whakafuofua mi ai, ho sā me ke malanga ai, po sā me ke ngā aue ai, i he background, to ko whee puka o ki ai, po whee uho, po whee whainga kaweinga tala noa, e lawa pe te whatonga i pe koe, o ku ho pe ho sā me au, ke whainga whakau ko ia. Koe ko hanga whakotua pia a hon, whaampe to konia pia ke toinga tau ngahi tala noa ko toa pia sā me, te hanga rewhia pe koe puka whiha hen, hange koe sā me hiwe hiwa a honi, tau nofo whakau, te hanga lauat, e ngai puka, whea e puka o kia e sā me hiwe hiwa, ha hono kaweinga te fito, ha hono uho, tala noa ki ha, pe koe he kai ke mama o sā me hiwe hiwa, ko pau pe ke huuia ki ngahi kaweinga, koe toko ni whakapui pui tu a pe o ngai sā me, toko pika ki tau tau. Whatongai koe puka uruaki, me he sā me uruaki ke sā me whātaha. Hange ko whātala noa, o hārere piho no whakawahe ana koe ni, i pāki ririwa moritoni. Pāki riwa morito puka uruaki, sāme uruaki ke sāme whakataha. Aia koe ngahi puka e nima koe ni, o whatatau ko toa pia ke ngahi nima i puka a Mosese. Puka uruaki se nesi, puka hanoa exoto, puka hano tolu Levitiko, puka hano tolu no wha nomi pa koe, puka whaasi tiutalo nomi. Whatongai koe puka uruaki, te fito ia e tohi se nesi, sāme uruaki ke sāme whātaha. Ta kono ngahi kaweinga te fito whafuofua lewa peki ai a kau whatotoro toi tapu o kuhinga ia sāme uraki sāme whātaha tohi se nesi ki ngahi monu ia. I ronga pia sāme uraki ka mata ake sāme monu ia. Ngahi monu ia mo ngahi anga hala pe mo monu ia anga tuhu pia ke tangata pa mo whiwhi ke mea whakatupu ai otua. Mea whakatupu ai otua ko se nesi ia. Tala noa ia ka mata anga whakatupu ai otua. Ka koe whono whakaukau koe monu ia anga o tangata pe mo whiwhine. Kai ke ngata ai, kono mala ia anga. Ka pati whatonga e sāme uruaki ki sāme whātaha. Me huu kotoa pe tala noa ia. Koe ngahi pupunga sāme koe ni ke monu ia anga, mo mala ia anga, uwhanga whatapu, o mea whakatupu e o toa peko tangata peko whiwhine. Puka hono wa me sāme whāwai ke sāme whitua, ai ko tohi exotoio tala noa ke hiki atu. Sāmen. Hiki atu pe kune whakamatala ngahi mau o konga kakai Israeli ko ngā peko ngāwe ai whiri pe mo anga hala. Kai ke ngāta ai pe mo ngahi tautapa ki e whakahaofi. Ruin to ngahi mau ko ngā koe anga hala, kai ke ngāta ai mo ngahi rescue ne whahe o toa. Pato ngā e ko ia pate ke lawe sāme whāua ke sāme whitua, ngahi pupunga sā o kuunga pe whakaukau ia. Ke ngahi mau ko ngā koe ngāwe ai whiri pe mo tautapa ki rescue pe koe whakahaofi. Puka hono tolu ko sāme whitu tolu ia ke sāme waluhiwa. Tohi Levitiko ia, mata pe te tau nofo pia ki he temi pare, ki he maa oni ko uho ia sāme o Levitiko. Pa te whatonga i ngahi taanga ko ni sāme whitu tolu ki he waluhiwa, nofo pe whakaukau i he molu malu mo maa oni e tāpane kare, awhio anga ia e otua. Maari au pita, sāme whitu tolu ke sāme waluhiwa, whatoka ngā i te ke lau pe ko mo nofo ho o whakaukau,
koe hu'u e ngā sāme nai whatu e ngā sāme nia te whito pēia i moro malu moia. Mā oni a whio anga o tua ka koe te mpare o tua. Oe koe puka hono whārewa sāme hiwa noa ke sāme te au mao no, tala noa ia no mipa. Ai ku nofo e whakaukau ia whekau aki pia moe ngai whanua kau ngā api, pia moe lahi moe ngeia moe mama o atu pia si hova. Hange hanga e ngai pupunga sāme ko te sāme hiwa no ke te au maano, o whakahoa si hova moe o tua lahi moe ngeia koe o Saione, o tua ia o Israeli, o tua ia o Jerusalema, i mei hatoe o tua. Kai ke toi ofi haki o tua ia, o tua ai tori moe ngai whanua kau ngā api, ki he lahi o Sihova, o Saione, o Sihova ia o Israeli, sāme hiwa noa e ke te au maano. Ai ku nofo ai e tau sāme hiwa e ahoni. Kai ke puka whao si rewa puka hono ni mame, sāme te au maa fituke sāme te au ni manoa, nofo ia he lawa Sihova, tohi te utalono me, kono toi tala noa i lawa Sihova. Pa te whatongai, ngā sāme koni for example, sāme tatahi wā, nofo pia ki whakaraulau loto ki he lawa Sihova. Sāme te au mafitu ia, ke sāme te au ni manoa, nofo ke te tohi te utalono me, ono uho toi lau e Sihova, ai me nofo pia ki he lawa Sihova, mo e ngahi whakawhetai. Whakawhetai, ai tangata moe whiwhine, mea whakatupa au tua, ko ngā koe lao a Sihova. Kai ke koe ngahi puka ia ni ma te tau te whanonga pehe tau ngahi ko toi tapu, whampe ke toi whakamanatu pe te tāi pe kahi nota ko ia e to koni whakamalanga ia ki tau tau sai. Tō loto lewa e tau le soni uruaki a ni sāme hiwa i he puka hono whā. Puka hono whā, tala noa ia whikau aku pe me ngahi whanua kau ngā api, e ne ngahi o tua me ngahi ai tori nau whau, kai ke aha ne ofi o fia ana, ke he lahi mo ngeia o Sihova, Yahweh, Adonai. O tua ia o Israeli, o tua ia Maunga Saione, o tua ia o Israeli, pai ke tau, lawa ha o tua haki, o tua he ngahi whanua kau ngā api o tua pe, ke whakatataua ke lahi o Sihova. Ai koe uho pe ia sāme hiwa. E whatongai, me he ngahi pupunga sāme hiwa noa ke te au maano, nofo peha o lau au mo vete mo whakauinga, ki he ngahi whakaukau e tohi noa mipa, ke ngahi whakaukau o lahi mo ngeia Sihova, kai ke toi flawa ia whakatataua ki ngai whanua kau ngā pisai. Tako mako whainga paharia ke lau rewa sāme hiwa, te ke mako wai ngai whakakau, whatonga i vesi uruaki vesi ua. Kua tu ia Sihova, tete ngai whahinga, o kuni a whio ai ongo seru pini, o ngalolu ai whanua. Ko Sihova i Saione, mā ronga, pia koe whotu ia ngai kakai kotoa. Whatonga hengu tautalana nei, lahi. Hange hanga he whatu sāme koni, o sāme hiwa o hiki mo wiki a Sihova, o tua o Saione. Ai o tua whoko Saione, tala noa ia ki Israeli. E kone pehepe rea Saione, kai te aha whitu ko Saione, koe monga Saione, ane langa ia i koro te vita. Ko Saione, koe ki whetu ia, ko langa i koro te vita, pa whoko tua ia langa i Solomone temple, ko monga Saione. O tua koe po Sihova a Saione, pai ko te kai te aha o tua pehe ai mamani, ko Sihova a Saione uinga ia ke o tua i Israeli. Pea koe ni tau ui, whakalangi, whakatupulangi he karistiane me kau, a whato tolo te tabuko Yahweh, koe ke lawa he rea koe ni pa koe huafa Yahweh, ke topu tapu ko ia, e kakai Israeli o ui, o rea ake rea whakahe peru ko ia, kau nau replace ake a Adonai. Koe ngā pe koe lahi, mwengeia o Sihova. Pako asia tala noa ai ni a whio i e ongo seru pimi. Ngalulu ai whona, koe ongo seru pimi, koe ongo puha e fuakawa, koe ongo puha fuakawa, koe ongo angelo, koe ongo seru pimi. Na nofo whakamalu ki he holy of the holiest, pe koe topu tapu i he ngai topu tapu. Ai koe mounga koe aake i e COVID-19. Pau tamau tete ai ngahi whaahinga, uhinga ia ke ngahi whanua kau ngā ati koto. Hake koe ni tau whakatala noa i he uho ia puka hono wha, sāme hiwa no ke sāme te au mao. Lahi, ngei a Sihova. Hake ku whakahaha he Israeli, kai te ai ha o tua, koe ni ai o tua ngahi o tua, koe ni ai tui ngahi tui, koe ni ai eiki ngahi eiki. Ahai, a Sihova koe o Saione. E ka tok mau ai nga mai tok lau hi foi nga hi vesi tolu asi foi vesi ono pe sa men o Moses en mo elona ena ko na kau ki ha taula e ki naua lau fok mo sa mi we ko taha ia kau tau tapa ki hono hua fa tau tapa ka Sihova ki na to pe tali na ulo uinga ia ke Moses e ko lau elona ko taula e ki
sa mi wela ko palofita ko whakamau mau ko toa e ngai whaunga mo e ngai tuunga e kau tangata ko mo takau tangata ko kau tangata ya Israel tamana nau kau tapa ki o tua ko na tali loku ki nau to whakamahinga ko o tuanu mo ui kai ko o tuan ki hange ko peari ki hange ko ngahi o tua ngahi whanua kau ngā pi ka loto te o kai ke rea mai tu ma o pia ko ngahi fu ai tō ko si ho vai ko ni o sai o ne na nau kau tapa ki ai pia na e tari ko mea whamahingo lau kau aki he Israeli ane o tua tala mai ne wes hiwa whakahiki hiki a si ho wa ko tau o tua pene puno i hono pene puno i hono mo unga tapuna e ko si ho wa ko tau o tua ko tāpu hai whatoka ngā ia tāpu hai si ho wa toki lau e peko ko osi a ngahi wes ko toa sa me ka reko tau tala noa kai taha mea ke heia sa me hiwa tala noa pe wiki pe o tua mea ke iro he mamani ko toa pe ko o tua ko ni mo ui ko tua ko ni ko tua yang hai o tua pe tau lotu ke ku metari ko po ao ina na fola me ka teknau tolu e fu ka mo tua po ao ko ne fa mata ko ina ne hanga o mai ai isi le ri me novo popula ispite veteange makina to ko si hova ko tua la i bia fa nge ai hua fa si hova sa me hiwa ne pa ko tu e to ko nya te pa pui tu ako ke ngai puka la he ni ma ko ngai mo henga to ngai platform mo ia e ngai sa me mata ko fe pe ha sa me ia te ke malanga pe te fai hanga ue refer ia ke no ngai puka hange ko whakata no ta tau fai o si ai pe hono ki whaka o si ai pe ki pui tu ke lava whaka olunga ki ai ho foi sa me ke hanga whaka mama te to whaka ko uhinga mari ia o whakalangang sa me riwa ko ngā koe whakaha he tangata whatsa me ke ngāi whanua kaunga o i kai toi ai hao tuai e toi lahi haki ka ko si hoa peo maunga sai o ne sa me hiwi hiwai ta hoko mai rewa ke tau re soni hono wa tohi a exoto wahe tolu wha be si wahiwa ke tau nima o tui pia ko si tau maheni ko toa pa tau wala anga pe mo tohi exoto ange ko momia i uhinga tohi exoto ko mawahe pe ko hiki atu mawahe e ha ngai whakarea e tau whai me ke nofo e whakaukau e tohi exoto e te whito e mea na hoko historia ka kai siri aia ne whakamatala ke he tohi e nau mawahe atu mei i si pite ki e whanua talau wha kono veteange mai ai pōpula ka kai Israeli pe me nofo i a whelo pe mo ispite anau hiki atu ki whanua talau wha, te koe ke nani e talau wha. Ai ako tohi ekseo tau wha, ko wahe lalahi e ke konga lalahi e wha. Ko iro pe whai konga lalahi e wha ko ni, pa ke nofo lewa whakaukau ko whe, ho we siu tō roto he ngahi konga ko ni. Whai ngofua lewa te whatu pui tua, whai whatu ngofua lewa ke te sio, ke te whoi we siu mo e mohenga, mo e ngahi pupunga tala noa nofo kia. Hangi ko whakatala noa, ko tohi ekseo tau me ko historia, ka mata ia me mawahe mai mei ispite, ma mai ki monga sānyai, mo hoko atu e whanonga mei monga sai nai. Ai ku toki hoko atu e to Levitiko, no mipa, te utalo nome, ko na wa uia ke whanua ke nani. Ai koe wahe lalahi e whae tohi exoto, wahe uluaki, ko hono veteange ka kai he Peru, ai ku ngā peke ka kai Israeli, me nofo pōpula, ko ngā hononga, ko nā whanonga ia ki monga sai nai, whanonga i monga sai nai, ko ngā hano tolu, ko kovina hadi te, koe fuakawa e o tua moe ka kai, aia nei fuaki ka te nau tolu i ngahi lao, whakalotu, whakae ulungang, whakae nofo ke nau mo ui aki. Ai koe ngahi lao, hanga tau ilope, no lao koe whikau hongo furu, ka ke ngā tai nei fuaki monga sai nai, kau i tohi exoto, kamata ia ka me exoto wahe wanoa. Fuaki e ngahi lao, whakalotu, me ke nofo ia ngahi lao whikau e hongo furu. Ai a koe ni, nei whawaki kia mo au tawanga maheni mo ia. Ai mo ngai lao whakaolunganga, whakae nofo ka nau mo ui. Ai whakafuafua me koe lao, whangatu lao ko toa tolu ngea wono nima, a pepe ko tolu ngea wono on, nei whawaki ke kakai se li, kua toa ia i me mei, i he exoto wanoa, ki he exoto wahe tolu wha. Ta koe konga whaosi lewa tohi exoto ko hono langa, mono whanau i oha potu, whaianga lotu, ai ko te mpare te nit wheloaki anga ia, whai anga lotu mo ka kai Israeli mo ngahi lao o kau ki kau taulai ki me anga no whai ai lotu ki he otua. Ai ko konga lalahi ai wha. Konga lalahi ai wha o tohi exoto sai. Tau hao lewa ke tau konga kone exoto wahe tolu wha.
E pau te ke nofo lau ko ki wes no pe pa fe uma le pe hono ki fe kau pe mono uhinga e soto vai tol fa wes wa hiwa wes tau ni ma te to ma fa nga mari e ko lau hange ko fa tala no ani nai nofo e soto tol fa kamata mai ni e soto wa no ko fa ki lau ua taha ua a on ke tol fa ko no fa ki e lau ka ke ngata fe kau e ho fulu kana ya ke fa ki lau ke he anga no fo anga tau he lotu lau ke kau tau lai ki lau ke kau banga tau he mo ui e ka kai steri e kai ko vesi wa hiwa ke vesto ni ma mari o no ka ke no fota no ai ke pa ma mafa ki he lau ka no fota no ai pe he vesi wa hiwa pe he fai pe au hi fa mo se mi mo nga ko sai nai na ne ha mo ya yo no ni ma mo maka fa mo oni e au hi fo mi mo nga na kai ilo e mo se o tapa e kiri hono fofonga ko mea i folai ko fai mai no pe ya ko ha un mo lau kana ki ni ma ke he ya na whakatoka i he kakai isteri ia Moses. Pe au pe ka Moses na kai ne whakatoka ia e ia. Kai ke whakatoka ia e Moses a ene ha uia mo ka maka mo ka whekau kon hiri ne wholofola i monga Sainai pe mo Sihova na e ulo pe tapa hono kiri ona. Vesto noa pe he mamata e lone moha isteri ka toki a Moses e tāku tapa i kiri hono fofonga. Pe na mana wa he ke un kia te ia. Kaka uianga e ke nau tolu e Moses. Pea toki foki kia te ia e lone mo heo i ki o whataha. Pea nau warea a Moses mo nau tolu. Sai, te toku mau whainga maari o. Ko mea makehe ni ana e ulo hono fofonga. Ulo hono ki. Kange whatonga e Moses. Pata maina mana wahea e lone. Mo ka kai isteri. Ko hiri ane ne hifo mai me he te pea me he me mounga sai na hiri e whewholo wholai te mo o tua e ne whiroaki te mo o tua whoaki mai ki ai a ngahi lao pe hao nuko whai ke kua ulo mai hono sino o nai patala mai hau koe whetala noa vesto tahi e tau ta mai hanga rewa e mos ai e veiri pina ngahi pulu kia te ia ke oa e tapa hono e kai ke kene tui holo he whanonga holo he lolotonga kakai ta koe kone whanonga peke o tua pa tok deti ai ko ia peke ne toki e te oa mana wahe pe hangi ku whai ke he a Moses Pea ospe ki foi vesi wahiwa ke vesto ni mai e tala noa ania ko ki mea makehe ia ne ha mai e tala noa without e tala noa ke o mai a ngahi lao mea exoto ua noa ke excepto lo fa ania ke he tala noa ia ko ni ulo ki ulo sino ulo a Moses e taimi ko nga ko ne whewholofolai pea mai o tua sai na tau whanonga mai le mai sa me hiwi wa ki he ngeia mo langi o Sihova ai mo unga sai o ne. Sai ko fu ngeia mo fu mafi ko ia. E soto tol fain alota Moses ia ke whetau laki mo fu ngeia ko ia. Ta ko uhinga ia ne ulo ai e kiri o Moses e pe hange ku mama hono fotonga ko unga ko ne alu ki he la whakabo oni e soto tol fa ai mea na uhinga kia sa me hiwi wa ai lahi mo ngeia. Te hanga e sotol whātua e tānaki mai ai whakaukau. Ko taimi rewa te alo whi wholai, te alo tau tapai, taimi te alo whi iroaki mai o tua. Hoko e rangi mai ngeia ko ia, ke inase e kita, ulo ai hoto kiri, ulo hoto fofonga. O hangi ko ni hoko e Moses e. Ai ku hangi ku tawafu mai e ngā ngatu, mo langi o Sihova o inasi ai kakai mo mea whātuk moki nau tolu o nau whewholofolai te mo ia. Hanga he kiri mo ulo kiri o Moses he mamata kia elone o whakamahino e langi o Sihova. Pānau aroa o lotu ki haku o tua mo whetaulaki a Moses whetaulaki mo Sihova wakai ke hoko ha mea hapea Moses ke no moro ke sino tan wakai ange o tua ia ko ia. Peko ke mo onia o tua koe na e alu kia Moses Ka o tua konti tau tuia o tua mo uma sai one tala mai na alga Moses pe foki mai ko ulo hono sino langi o tua o Sihova hoko mai ia Moses pa fa mahino tau tol e tala noa so tol fa me ala lahi e ua olo aki o mo uia o tau e o langi pe mo oni me tala noa e mea o tala noa pe viki sa me hiwa he ilonga pe ia e hoko mai a mo kai ke ngata e mea hono wa ko mahu inga ia o whiohi te moe o tua. Ko pia koe konga ia ke malanga i heki foi besko ni. Ko taimi o tau whianga ngai o tau lotu ai mo tau tapa ke o tua. Au mai ke o kuongan
tala mai pe ulo o tau ngai sino ulo o tau ki o kai ke uhinga ia ki ngai a hongi o tau ki o vale pe tau lotu mo tau lau folo tau expect ye ulo o tau i kai ulo tala noa kia e fokava fo ngangatu e ko speri be ngongo le rea si sukai si o ulo ia he tau rea anga e tau fofonga anga e tau whakaukau anga o tau nima feituk tau lue ki ai feituk tau no foai o ulo ai ongo le lei o si sukai si e taimi iha mo ui o une wha blotu o wha fe folai o wha fe ohi mau pe mai otua ko uho e tala noa ko ia soto tau wha wahiwa ke tau nima ko tau hanga reflect ma apply mai whakatau mai ki he tau mo ki hano malanga ni fola ko tā ko tau lotu tā ko tau lau fola tā ko tau au kai tā ko tau nofo ki a sisu me bo oi ki he eki o ku ulo ai mo i ho tau lau mari ngangatu pe te mamangi ai e prea ke puna ke sisu ko koe ia mama monia kai mi leba tau hulu pe mama monia ko he tau mo ui tapua i he tau mo ui hange ko kiri o mo se hau hiri ne fola pe me otua pe ku lave ai e kau ngā pi a ke tau taraki e fola a ke tau o pe ma mo sisu a ke tau malanga a ke tau wahe e ko sisu tai mi aku ulo ai ko speri pe mo lang e otua he tau mo sai mari o pitoia e soto tol fave su vai vai ke tau nim ka tau fatonga nga pe na fitau laksa me hiwa e soto tol fa sai ta hoko mai lewa ki he taha nga relation ni fo me he pseri ua kolinto va he tolu en vis tahawa fo no ngai ke va he fa vis raki pe mo u nga tau fa talano a vikosi ke talano a ua kolinto ai ko tohi a paula mi e so i ngahi ho ha a be ngahi tohi ma tala mai me report ai tōku ma whakalau maari ai ka kai Kristiane kon me ka kai lotu kon i Korinto ko tohi le vanya e ua Korinto ko ngahi tohi a pe mo ngahi la o tala mai ia lau ngai o Paula lau ngai o Paula ko ene malanga mo ne ngā we mo ngai mea na ane kai ko o whakaholo mui ia pe ko oku whawhipaki e pe ko hange holo ai e mo ui ai lotu mo ngau whai Korinto ko ngā hange hana lau ko vi i a Paula e ko ua Korinto pa ko whenga le mai a Paula he tohi ua Korinto ke tari a ngā whihui ke ni hanga admiti ke ka kore whamore more ka tina to na wahane malanga na wahane rea ko mea mahuinga teke tawa o tato ke whaimesi kau tonu beke tau admiti ki tau tolu kau whaifkau kau se tuata kau o bia e tau tono no he ngawe a siasi e kanya te alu pita o ngā ue whawhai whikau he sias pa expect pe kita he kai pēha te hala aki. Kon ko Paula koen talamai na lao ngā i ato a Paula ko ngā o uiai ene ngā whakalele polo kalamo ne ngā ue ne whai o tono no kai ke sa ia e ka kai e siasi. Te talamai e ko ua Korinto na kore whamore more a Paula ke kai te ria hane tono lo. Kai ke ngata i mo whenga Paula ke whakamahino ke ka kai o Korinto ai tau mua ne kai peke te aha mea ke ne malangai. Ne kai pete ha me ke ne ngā ue ka kone malanga i pe he kōsperi. Mahana nai whakaukau ka kai Korinto na ko mai pia Paula ke tala whakikiki hono lang mo ne ngā ue whai. Kai te kei on koe kōsperi na eno si suka ai si pe kōsperi pe nia whamatala peti a Paula. Kai ke aiko te fito ia o tohi a Paula a ua Korinto kone whakamahino, kone respond ke ka kai Korinto pe kawa ke ne kore whamore mo ne tau kawe ene mo ni mo ne mea na ane malangai. Na kai ke tuungai hanoiwi, ke tuungai hane poto, hane whakaukau, na tuunga pia, e kōsperi maonia e ko si suka ai si. Tā ea koe ua Korinto ia. Tā whai nai ha, ngahi lau kovi, kau me mi pa si asiki a Paula, kau ha e tohi ua Korinto, ane whakaamla he Paula, ke whakalelei mo ki tau tolu, pia mo ne fia lahi e whai, pia nau lawa ke whakalelei. Ea koe tohi ua Korinto ia. Te whaam ke whai e whakalelei, pia mo si asiki. Kai ke ngata ai ne whaas osi koe tohi ua Korinto, ne whakamahina io na nau whakarerei. Na nau wā ne whi motohi boi. Lau kovi ne whai o Paulata mai na nau whetukuloro aki na whakarerei hoko atu a taraki o ngongore rei i Korinto. Aia koe koe le son ka pau te whatonga reo te mau whakamari ke lau a ua Korinto wahe tolu, ves tahaua,
kamata mai me ves taha whanonga ai ke vai whaves ra ke ua. Koe respond ko toa pe a Paula. Kai ke tau te futi tero i e ahon, ko wham te tok mak whainga lau, o lau tok hange ko whakatano, koe pui tua. Koe respond to ke hoha ai a Paula ki kau Korinto. Hoha alahi a Paula ki ka kai Korinto teria, na hoko e ngahi mau koe ni, kai ke tokanga Paula e ki hono langi, hono tala noa. Maria o pito ia e ngau e Paula. Mena tokanga Paula ki ai na hoko e moveveu ko ni ke ai ha meheka, ke ai ha fetao fe hi a aki, ke ai ha ngai fe ite itani, ha fe lau, te mo ka kai kono grito, fe mau e Paula ia, ke whapapau e mo ui sai pia Paula ke tuku aki i pia, koia hala, koia ku COVID. Ka whaamu a Paula ke oa na hoko ia ke holai pe mawahe ai pe motuhi ai ai whangasiti o ne tau hi. Pau tui koe whekau re ia maa ki tau tolu, kau whai whekau. Kau se tuata, kau ngāwe tau whai, ai tau hi whangasiti au. Taime ni hia, hange koe ngāwe tau whai au, ni toka ngange whai whekau ia mo se tuata ki hono langi mo hono ongo na tuku hifoi he kakai. Kai ke tokanga e whai whekau ia, ki he tō, pia moi movete, moi pakipaki, pia moi whanonga, moi mawahewahe ai siasi, pia moi more ai whangasiti. Tokanga pia ki hono langa. Ko e ni ua Korinto na e tokanga lahi yange a Paula, ki he kakai. Whatonga i he tala noa koni. Te whakapapau i ka teknau to oa nā whi i te tani, oa nā whi meheka, tuku aki pia, kuau pia kuhala. Kai te turi tonu hi a Paula ia, kai ke toi a a Paula. Kai ke whamahino pe Paula te na pe ngau e ko whai ko ni o kai ke tōnga ke kumi halanga mo hange ngau e whai ko ni tōnga pia i hongo le lei e si sukaisi whabe Paula ke loa ko to hano lau mari e ko hiko e kosperi loa ko to ko ne ngau na whai ko ki Korinto ko loa ko to ene iwi mono loto mono lau mari ko nga pe ko hongo le lei o si sukaisi ngau na ne whai hange ko whakatala no ane nai na tu unga ia kai ke tu unga ia Paulo na tu unga ia i he ko si suka fia ma ore mai Paulo ina to whakato maa fok ko hiko ia ngahala talia si su no fok e ki o hange ko ngahi malang ko ngahi apunak ko tope na whai e Paula ko pate tau whakato ngai Paulo te hanga link ma sa me hiwa exoto tolfa au man ke ua Korinto oi ahoni oi pongpongi ni ua Korinto wa he tolu Mena te mau e Paula ni na ke hanga Paula ia blame himself. Pe hanga Paula blame me kakai. Ko be mari na finga Paula ni ke hanga poke mau ai how mo lang o tua na lotu ke pe mo ngong le lei o si surprise. Me tau whatong ke tau whatonga tau tolu kau whai kau se tua kau marang tau whai fe fu siaki lotu ta teke ko hai kuhala ko hai moni Hange ko whatano hange tau tau ka whai kau teke ko hala e ka kai kau mo on ki tau tau kai peke tau admit tau tau ki tau whihala pe ko tau teke ke kaka ko mea na wha ame Paula he ni ke oa te tau whemehe ka aki whe ite itan ka tau puke mau te ria e langi o lotu a lelei a eki te ria e langi o si sukalai e langi o tua tau o maa lotu ki ai Mari ko mea na wha ko ni linki ke sa mihi wa ke o tua langi Hoko mai lewa sa exoto tolfa e tau fetu taki pe mo tau fiohi o tua ko ia e afu e lang ko ia ulo ho tau lau mari e. Pe ko lang ia ua Korinto wa he tolko ne wha amu a Paula ke oa e mau. O tala noa kia e tohi a taitusi, tohi a semi, ka ki tau tolko ke oa tae lau ia ngau e lelei a e ki ka tau tolko whai kau se tuata he tau ngau e whai. Tenga ke tau puke ai mau ni onye ngau eki. O hai ki tau tolu ke tau toke o mato ke ngau e asi ke whaka uriki, whaka mereki, aki e ngai fe ite itani, fe mapaki, fe lau, fe situa aki, fe whaka kovi aki, ngai taime ngau, whaka mowe weu. Ko bene whamu a Paula ke kakai Korinto, o wai hoko e ngai mea ko ia. Whamu e Paula ke kakai Korinto, tau puke mau e langi mo ngeia o si hoa, mo o tua koen, ai au tau ho mai o lotu ki ai i he whioi anga siasi. Pea ko ne whetau laki ia a sa mehewe hiwa e soto tolu wha ua Korinto wahe tolu. Ki he langi o si hoa, ko hai ki tau tolu, ko hai koe moau, ko hai ki tau tolu kau se tuata, kau maranga, ke tau toki o mai tau toki he lotu re rea e ki tau aki fusi roto, tau aki fe fusi aki, tau aki whakahiki, ko hai o kulahi ne paang, ko hai kulahi anga ne fua kawenga. I kai,
Whaamu e paula ia, tau puke mau e lang mo ngei au si hoa ai go tau lotu ki ai. Ai ko ua ko linto wa tok ngau lau te lau e ngahi ve si ka me ko ngahi nofo whakaukau pe kai te to whakaukau. Whenga paula ka te tuli tonu hia kai to e a paula e whakamahi no ko mea anau malanga aki ko eiki be ko si sukai. O ana ha fe motu o ana fe mapaki o ana ha mea movete ai. Ko ngā ka tauhi lang mo ngei au si hoa sa pa ai o tua ko lang ai tau lotu ki ai. Ai ko le sonia me he seri pa tau fra o si ble wa pa me he ngore le o si sukai si do tohi hiki tohi evangelio ko luke va hiva en pa ko vesu wa valu ke ves fa to luke va hiva vesu wa valu ke fa to ko tu tawala anga ko to ape pa ves ko ni ko tala no ai ha faka ke he to tala no ai transfiguration se ko tu pe na sia e tawa ko to tapu hen ai platform ta pe mo ko si su ko tala no ai ya ma ake va hiva vesu wa ke valu ai puta was hiki pe hata YouTube channel ata pe mo ko si su pa ko hanga put that I for link ko ya comment below e tau video a honi ka pa le ke very fair ki ai ko ha lau ama ke va hiva ke tala no ha fa ke he io na dos fai pe tawa ko tap ki ai ko a hon te fito ta na do ko luke ni tala no ania luke e a honi ka ko link below o pi ai ai maake pahiwa besiua ki he valu na tau stala noa ki ai e tala noa ha whaka ki he te ke mahu ia mi ai. Kai ke ko tala noa ia a hon luke wahiwa besiua valu bes ke whātu ai koe ha whaka ke to koe parangi transfiguration. Besiua valu ke vestol nima. Tala mai ai te ha pe tala noa ko ni ia mati wa ta fitu besi ulua ki he valu. Mati wa ta fitu besi ulua ki he valu. Tamai ko wesi wa walu pe feunga nai hono walu o a ho hiri nga hirea ko ia nane ave a pita mosione mo se emisi o ne alu hake ki mo nga ke lotu tamai si pita sione mo se emisi ai na mi faita tau ko to pe ngai fai ko ngai hiki tohi ko speri ko to ke na to na alu pe mo si su pa tamai na hake ki mo nga fai na lotu pero lotu nga ne lotu ilo ngena ha faka ke hono foto nga ta ko hono kofu na hina e kiaki pe tatapa hange ko uhila vesto noa mo tautaha ta ko ngo tangata na ta noa mo ya aya ko mo sese mo ilaisia na ha lang ia ki naua ona warea ki hene exoto o hune whakate tua ke lawa i Jerusalema vesu waluia ke vesto taha ta mai da unu at mo pita mo sione mo se mis na o ke pounga ke fai ene malanga ene isa en fai ene lotu tal tamai ko na ne lotonga ko luke ko maake tal mai na hanga fa no fo he ai foi to luka ki tahat ki mama o pe fai ne lotu tal mai na fa to nga ia tu he to ko sione mo se misi pa mo pita ko ka ai witness ia na sio mamata ko na tolo na hiki to ko ni ke mamata ki ha fa ke he ai ko si suklaisi tal mai na ulo ki o si su tapu pe mo ia ulo no fo tu nga tapa hange ha uhila o te pete tau lava fe ke whakamatala ia whainga langi mo ngei a ko ia i sino tāpu ha e ko si sukalais mantui ko kamata ni ha whaka ke he ko tau kamata ki tau whanonga atu au ke he ngahi wike o Easter au ke ngahi taimi o ngahi taimi kon te tau au whamanatu ai e pekia pa mo e tu e ko si sukalaisi o tu ko tau kamata ko kamata ni hala whanonga si su ke nea ua ke whakakakato ne ngā oe whungai kolo da kamata ia e ni ha whakakehe tala mai rewa he tala noa whaka mo on pe kia i ngahi kōsperi na ha mai a mo sese pe mo ilaisia pa tala mai makehe anga o luke tala mai luke ia na ana warea mata pena na whanonga ato asione mo pita mo se tala mai na warea ki hene exoto o whakatetua ke lawai ai ko fui konga mau inga i he vesto take haua mo sese hau pe mo ilaisia o mea kong tau whakauhinga ki tau tolu me tua mo sese ko whafofonga i e lao ilaisia ko whafofonga e palofita na o mai ke eko si suklaisi pa ko tala mai ko nau tala noa whikau aki pa mo exoto mahino ia ko tala noa ia whikau aki mo teu ke pekia pa mo tu mo misiona si suklaisi ai na uhinga i ene hau ki mahamani ai teu ke lawa i se sarema mata pe ko nau tala noa ai ki ai malanga taha kau
tangata e pensimani mo ni ngo kone si toka e tangata e king whapapa pe kia i whaikau na ne malanga sa tau tai e hui re soni ko ni pale hanga whatata aki hange peni a mo se ia pa mo ilai sia ko ongo wha ia a sisu ko lao pa mo kau palofita hange hatau sio whakatonga ke fo iveni ta noa ko hauani a wha ongo wha ko ni mo lao pa mo palofita ke no o ta wala sisu krais ka kaka sisu ke funga e polosi ke lava ni exoto o ikuna ngau na ukinga ne hau di mamani ke mawahe famala hake tangata me mlo be kina ki anga hala mali apita fo fakau kau ko ia ai ko mai no ia he kai ke lava he o fa ko nang fatongia o fa e tau sio fakatonga ke fo event ni ani ko no o pe ta vala ona foha ko ni moina tamasi asisu ko pa ke lava he o fa e palo e lao ka mo palo fitaia ke na faia ngau ko sisu to tape ko sisu to tape ka ke lava he lao ia pa mo palo fita ke na ga ke funga kolosi ke fai na fa ha ke ringi toto ko no manaki ku fanga fata pu ke fai sisu he funga kolosi i kai ko alo pe sisu kalaisi me pe lava he palo fita pa mo lao ko na hau pio no o ta wala sisu ai ko sai nga fakau ka me lava he lao pe palofita o fakaong o pe ki maman io e hoko mai ha prinis e hoko mai ha tama e hoko mai e ko talaki pe ki maman e ai e to ta o mai ka sone pa tais ko na talaki e ai e to ta e hoko mai ko to ta ko ia te ne hao ave ang hala ko to maman o fakamore more ia i funga kolosi mia pia lava he lao pe mo palofita mia pia lava he o fae ko tala noa fu ka motoa ko na fa mo oni ko to pika si su kais ka ke lava he lao ka ke lava he palofita ia ke fai ho tau huhu i mi ha tau nga hala e pe ko si su kais ai ko vestu wa walu ke vestu me ko tau no fo ya fa uhinga ke anga fo i conversation con ne fai e mo sese i lai sia pe mo si su e na mamata atu asione se misi pe mo pita ka ke ko leva vestolua tala no leva pa pehe leva e luke pe ko pita mo ki dawa na ya te ya ko na ture mohe ka he na a le ha ke na sio ki ne lang ia pe mo ngo tanga ta na tu mo ia vestol pe fai pe ta kamata albe te ya pa pehe pita ka sisu ei o sai e tau i he ni pe na ngau pe mau ngau hi mo ha fa heke tolu ta mo o pe taha mo sese pe taha mo lai sia ko ne lea puna pe ko tu ko ka whakau na no fo toia pita lea puna pita an ko tau no fo tau toia tau finga pe ke langa fu fare lotu ko tu ko whakamana tare pita e sisu sai tama ke langa fu fare lotu heke ke whakamanatu aki homo e mea kunu hoko e ha whakake e hoko mai a mo sese langa heke ko ni ko tu na kai ko whakamama whae ka whakaha mai e pita e angai mo na aku tau nofo ki tau tolo whakamama whae ngai a honi e ngai fu fare lotu ta ko lava le se ke hoko ko pandemic ki he kuonga ko ni e hoko mai coronavirus o fai ko e ngai lotu ya ta ko lava pe lotu whakamahino ki tau tolo he eki o kai ko fare lotu pe o fai ga lotu e ko funge fal pa ke a fia o toia ya me na ngau ya ni ma tanga ko le ya ko fola ta a fia pe o toia a ko sombe o fai i o pe lava pe o fai lotu ai lava pe o fai ai fe o hi ai ta ko live stream i Facebook a lava pe o balanga ia ko ngai o rita ko ngai temi par ko ngai fe chaione ko ngai fare lotu ia ta ko lava pe lotu ia ke fai ha tapa pe o hange o tau te fok pe tau ke he folofola ko feo hi pe mai o toa e ka ko unha ko ke fenga lea puna a pita ke langa fa he ke topua ke fu ai to hange ha ngahi me ai tori pe ke tau nofo whakamata loto pe ko o toa a fio he ko ni me na hoko ai ka ko me ai na fi ma o he o toa hange o to hoko foi ke ngai veski la ka mari a pito whakatoka nga i pe ki tau to e ngahi me a ke e tala noa e folofola e ahoni Vestol fa ki tolo ono tamai ta lolo tonga ni lau pe na hoko mai ono ao whakapu lo ki nau pe nau mana wahe i he nau hu ki he ao Vestol ni ma pe na hoko mai hare o mi he ao fora mai ko alo ena ko fili mo whakao ki a te ia pe hoko mai are o ko sisu pe na i roa toko taha pe nau whakalongo pe, pana kai te nau whakaha ki a taha i a taimi ko ia ha mo moi mea e taha ko nau sio ki ai.
Hiri pe kone ki whakahuhu atu apita kone ke langa ha whakahiki e tala mai na hoko mai konga a whakapuriki. Ka ke ngata wharea kone matamata nei ngata ia nau tolu mo se mo e lon kau mo kau ko tamai patau mana mahe I he na hu he loto ao. E fukonga ao kone patala mai na e ongo mai a ere. Ongo mai a ere o fola mai. Ko hoko alo ena ko fili. E tangano ia maa ke mati ko hoko alo ena ko hoi fua ki ai. Ko luke ia, ko alo na ko fili mo whakaong kia te ia. Ko ena ko fili, the chosen one. Ko rea ko fili, ko rea whakafoka motua, ko rea ko anointed person, ko chosen one, ko rea ko Messiah. Ko rea ko fili, ko toko taha, ko fili, the chosen one, ko rea whakafoka motua, uhinga ki he Messiah. Uhinga bia, ko Messiah ena, ko ena ko fili, the anointed one. He is the chosen one. Ko si suia. Ko ina nau fili ke aratu ki maman mo whakaong kia te. Ko whikau koe rea mai a tamai. Ko aloen, ko konga au kono whakatātāia, e mo whakaiwia ko laubare maano ni haha mai a I misi o tolu tahe o tua. Mana tu he kai ke nau whipaki paki. Te tau nofu tato o whakakau hange ko whai he mosi le ni ma kau tai lot whakaristiane. Ko hai e ina e rea mai ni olunga. Ka ko hai o tua koea, ka mou tau tau taha. Te tau whiwhea rewa ki tau tolu, ke tau ngai ako ki mua, he ako Trinity, mo tolu tahe o tua tamai, alo, ta ko lau mahari e, neongo ko ngahi e nau ngari kehe, kau nau wafo taha ko toa pe, o nau taha ko toa pe, ko tua ko toa pe taha. Kaike, hoko whai me tō patamai, ko ngahi reo ko ia, na e whakaongo ka teki nau tolu, tamai na nau ngāo e whakataha, e kau whatu kōsperi, e nau talango fua, ko eni, ko whakaongo ia ka teki mauto, ko sisu ena ko whiri, ko ia mo whakaongo kia te, papa whekau le waka ki tau tō ngai ahon, tau whakaongo, ko whakaongo eni, a ke tau lawa ene wholofola, tau nofo ki hei ko sisu kalaisi, hange koe uki e platform tau ope mo sisu, ia lau wholofola, tau whakaongo kia te, kai ke ngata kai tau au kai, tau maranga, ia ene wholofola, ko langi ia, te mo ngei au si hoa, sai pa hoko lewa ki tala noa ia, ke ves tol fitu pa me ves fa tol tala noa ia ke ono fa mo oi e si su ki tamasi fa mahi no e tala mai na ha o to taha ko ni e tangata e ki mo ne ki uhi ki fai mai ke turi ai anga hala mo fa ke no si no pa tamai na fete ki ake ka wa ko yo pe ke na lava na to pe fola si su ves tol riva pe vakaya si su o biaia fa ke he ne puke ia pa fa te ne kaila pe hone whakateke riri ia o koa hono motu pe aku taiki a ngahi mahu I me ai hene fuu a laiki na. Ta tari e si suone pehe ai whahinga tae tui mo anga kehe. E ngata a whea ngai mo tolu mo e ku kāta ki mo tolu. Taki mai ki heni o whoha. Ai me no fore vai whakau kau ia. Hiri e even koe ha whakakehe, whok mai rewa pongpongi ha ke ia, na whoki fo me mo ngā, pa whetau laki ke kakai pa whai aisi, kamatai si sua ne ngai whakamoi koe. Tane waloki ai kau a koko ngā, wheho moutui. Tau pene tau wheo te peke ke makalohi, pe mālohi, ke unga ho moutui mo tau, ke talaki, ke lawa whakamoi a whai kehe. E au tonu ko whekau pe dia pa mo whakaloto lahi tau kau Paristiane, I he iwi o si sukaisi, tau ki tau lawa whai a whamoi, ke tau rea, turi e te wolo, tau rea he ngahi whai ke he tau lawa, e tau tui, ngāo e aki, ai hua whao si su kalaisi. Kai ke hange koe whakatala noa aho ni nei lolomi ai e si su e whai ke. Pau te ke whia balanga pe koe ves tol fitu, ke ves whātol iyo, e me koe whipupunga tala noa ia, ke he me tala noa e whai ke. Koe tala noa ia, hoko a si su e ne lolomi e whai ke. Mo nea waloki ki tau tol, ke tau tui. Tuku ai tau tai tui. Nea ko tau tala noa pe ke kōsperi ka si su, au koe mau ke whamahina ko tau tui. Ki hei ko si su kalaisi. Ai ko ne osia a reson kōsperi, be osia ngai tala noa aho ni. Sai, ke whama apo opo ki tau toku tau whinga rewa ke whakaafo taha mai rewa ngai tala noa. Sā mehe hiwa, tala noa ke langi mo ngei au si hoa. Exoto tolu wha, tala noa ia ke langi mo ngei au si hoa, o ku tawhi hifo, ke ki nau tolo whewha ohi, ke nau tolo whewholo wholai, ke nau tolo nau lotu mo nau wha whio, whea wha o ma pe mo e ko si sukaisi. Tawhi hifo langi ko ia, pia ku ulo langi ko ia, I tangata ka mo whiwhine karistiane ko toa piu whiohu pa mo sisu.
Ua korinto vahe tolu tala noa le Paula ke tau puke ma'u e la ngango ia. O te tau hoko e tau ngāu e me tau lotu me tau ngāu e sia ke tau o me tau tomo tau ngahi ulu nganga ke he. Ke tau hanga veu ki ai maan on me la lang ia si hoa. He kai te tau inasi tau tau he koloko ia. Ke mau ke tau puke ma'u ai lotu me tau hi lotu o tau whai. Tau puke ma'u e lang i me ngia si hoa. Ua korinto vahe tolu ia. Loke vahi wa tala noa le vahe hawhanga ke. Ne kai ke ngata pe i he tala e lang me ngia ko ia nai. A fio ia hion talon kanai hoko mai. Na ririu ai kakano ai lang me ngia si hoa. Whakamooni kia lao, whakamooni kia palofika. Ne hoko tonu ia he loto ngā tangata ko si sukalaisi. Whakamooni ia ki mamani. Whakamooni mai ai leo na hongo mai he konga ako. Ko na ko alo peren. Ko na ko fili mo whakaon kia te ia. Hoko mai e lang ia si hoa. Ne kai ke talanoa pi he mo ngā. Talanoa pe ia he tau kakapa. Kana hoko mai lang si hoa. O tā pane kari he loto ngai tangata. O ne tui e teu ngai tangata. Ne tui e teu ngai halani. Neongo ne kai ke hane ang hala. Ke whakatomala kane pekia fungai kolosi. Tafi hono tata fuaki hono sito. Ko lang ia si hoa. Ko makehe anga ia o tua koin. Me hatoi o tua o whainga lotu ke. Lotu hi teni o mamani koin. Makehe anga o tua lang o koni tau tui ki ai. Ne kai ke ngata ne awhio tau kana ne haere ki mamani. O ne pekia he fungai kolosi. Ko ne lang ia. Ta liwa ki tau tolu kauta e tui. Ke tau hoko o tui. E tau whiohi. Pe mo e ko si sukalaisi. Kone kakato kotoa ia ngai fuile so ni fa o una tu kotoa peka sisu ke lang ia o tua ne whakahoko ia sisu Christ ne whaki to tata whaki monosino ke whakamālanga hake ki tau tau whainga tangata nai lo me kina ko ngā koe ngā ue a ngahara. Pako tui ko ne whakamāo pōpo le ia fuile so ni fa a koni ala peo tokoni a ke te mautol ke mo malanga ia wholofola ko ni malanga ia wholofola ko ni ko tui mahu inga mari ke tala ki mahamani. Fio ki pa mo si su mono lang te tau kau ngā lang te tau kau ngā e ai o i kai mamani ka i pure anga koni ko steu ma ki tau tau ko i pure anga o tua o ku iai lang o i ka kai o nau whawhio pa mo e ko si su klaisi o tua mafu koe maulo tu ia whatawangi ki hanga he wholofola e whao o whongi ho maulau maari e kai ke ngata he mau talaki pia wholofola pe mau talaki he mau bo ui a ki patuke uloa pia ngā ngatu e ngongole leo si su klaisi ho mau ngahi lot kai ke ngata i pia ulo pe tapuang he mau bo ui o inasi ai si mo ui a kau ngā whanonga kotoa te a ke mau malanga i pia talaki e wholo haa whakakehe a eko si su klaisi e whakamahino nai tāpane kāren pia ku kei heni pe lau maare māngon e mau whia āo moia ke au ke ngata anga mamani kon ke au ke aho ko mau aia ho mau kala ki he pure anga o tua tau pe kina nau tolu kau whai kau malanga ko tō pia mea mai tau pe kina platform tau pe mo ko sisu ua whau sisu Christ kau mau whamu ui e meni malo apito mo mea mai tau amanati te tau toi whakataha pe he tau ako toi tapu whakawike ka hoko mai o na ngalo e tau lau e wholofola, o na ngalo e tau nofo ki e ki, tau ope mo koi sisu, whai he au kai, ma lau lo nofo mau pe ke ko sisu kai si, ma alo apita mo mea mai, mo mea